Pamirsa ngranjing galah bulan puasa kantos Idul Fitri sana jagirau, pabuat beras miwah gula kauningin nincap. Kahanan inucap kantun sida ketampenin becik, santukan kuentenan beras minyak kita, saha gula ring Denpasar kantun aman. Manajer bisnis Perum Bulog Kanwil Bali Muhammad Husin ritatkala nyelehin arge sareng tim TPID Kota Denpasar ke Pasar Agung Peninjauan mewah Pasar Ketapayan Mausang, kuentenan beras kantun aman selami Ramadan ring tigang sasi pungkuran. Bulog niagayang beras medium, beras premium, gula pasir, miwah minyak kita. Asapun iketaler nampenin saking seselah ring lapangan paiketandane Mausang, pacang wantu pendistribusian beras medium, minyak goreng, kantos gula pasir. Tapi malih distribusi minyak kita ring pasaran durung memargi imbang saunenten anutin harga HET utawi harga eceran tertinggi. Asisten 2 Setda Kota Denpasar Ana Agung Gede Risnawan Mausang sidak pabuat pokok puniki kemargiang antuk nampenin inflasi ring Kota Denpasar. Tios nyelahin panglimbakan harga pabuat pokok ring Idul Fitri. Seselah ring lapangan, mata tujuan antuk nguningayang langsung harga pabuat pokok nyangre hari raya rumasuk Idul Fitri. Anutin seselah ring lapangan harga pabuat pokok ke kantenang kantun degdeg. Asmara Putra Bali Pos nguningayang.